Atera galata Nenas wate gata Amut bafu ulkakida bata Yesusa nanu Atera galata Yesusa nanu Ate galata Atera galata Nenas wate gata Rakilitu ulkakida bata Yesusa nanu Atera galata Yesusa nanu Ade galata Motichi baxantino vaduwi amuwannu hito keshtini annin kenna motichin kema samyo hekko Ethio Agape maganu qaali xiinxallonni techono education ወይም roso yaanno birxichinni leekki roso haa'ne shinqoommo ani atkilti Isaayyaasina Pastor Beyyene Baraasihu baxantino vaduwa techo xiinxallonke leekkite birxichi yaannohu more lessons from the master teacher ወይም roore rosubba bayru rosiisaanchiwi yaanno birxichu afidhiyo techono qommeessa la'ne ka'ne na xa'moo shiqisheenna Pastor Beyyene eote huccatto assinke ka'e xa'monna dawarote widira hinge'neemmoha ikkawo xa'mo yabbalaxe kayseemmo isi dawarosi oate widira harawo yaate wo'mamete assineemmonte gede qommeessa ingilizete amaarunna sidaamu afiinni la'ne ka'neemmo balanxe hakkuinni sunfe xa'mo ya kayseemmoha ikkawo Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Agape Bible Study. We are so much blessed to have lesson 6 today under the theme of education in our quarterly study. Today's title says more lessons from the master teacher, and the memory text is taken from the book of Mark, chapter 10, verse 52. It reads like this in the New King James Version. Then Jesus said to him, "Go your way, your faith made you well. Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Brothers and sisters, the main study continues in Sidama language, but in English, Amharic, Afan Oromo, Tigrinya, and many other languages, the same study or similar studies are available online. Some of the addresses or medias where you can get them, we recommended at the beginning and end of our study. So please join us in whichever language you speak. God bless you. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬም 6ኛ ጥናትን ይዞላችሁ ቀርቧል። ትምህርት በሚል የ3 ወር መሪ ርዕስ ማለት ነው። የዛሬ 6ኛ ጥናታችን ርዕስ የሚለው ተጨማሪ ትምህርቶች ከታላቁ መምህር more lessons from the master teacher የሚል ይሆናል። የመግቢያ ጥቅሱ የሚገኘው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 52 ላይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያውም አየ፣ በመንገድም ተከተለው። የተወደዳችሁ ወገኖች ይህ ጥናት በሲዳምኛ ቋንቋ ነው የሚቀጥለው ከኢትዮ አጋፔ እስካሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከኢትዮ አጋፔ በተጨማሪ ቋንቋዎችም ወደፊት መስራት እናስባለን። በምትችሉት ሁሉ ደግሞ በተለይም የተለያዩ ቋንቋዎችን የምትችሉ ወገኖች እንድታግዙን ጥሪያችንን ማቅረብ እንወዳለን። እስካሁንም ግን በእንግሊዝኛ፣ አማርኛ፣
አፋን ኦሮሞ ትግርኛና ሌሎች በርካታ ቋንቋዎች ተመሳሳይ ጥናቶች ይገኛሉ። የተወሰኑትን አድራሻዎች በእነዚህ ጥናቶቻችን መግቢያና መጨረሻ ላይ በጽሁፍ ጠቆም አድርገናል። ሲዳምኛ የምትችሉ ከሆነ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ካልሆነም በምትችሏቸው ቋንቋዎች ከኛ ጋር ሁኑ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣንቲኖ ይረዱባ ሲዳሙ አፊኒ ቁሜሳን ከላኔሞ ያነራይልኖሞ ማጋኑ ማሰሚው ሄኮ ማሪቆሲ ወንጌላ ቶንና ኦንታና ላሜቲያና ማጋኑ ቃሊ ቶጎያው ኢየሱስኖ ሃሪ አማናኬ ሆስቲዮ ሄና ይሲ ሀተያነራኖ ላኢ ዶጎተኖ ሃሩንሲሲ ያው hatto ya herenai elle sifanantu itaw hedo afinemona tenne ana addi xa'mo kaysanna pastor beyeneno maganu rosisiosere haku qarqarra kaysannanke dawarote ile donke kaw maganu masameo hekko pastor techo lekki xa'mora lekki rosira mi xa'mo yekitahu instead of hiding ወይም ማጣማንተኒ ይታው ሄዶኖና ማያቴት ያኒ ማጣማንተኒ ይታው ሄዶ ቃሉ ግዶኖቲ ላንኪታ ሞያ ኦን ደ ራን ወይም ዶዳቴ አና ቆልቻንሾቴ አና ይታው ሄዶ ኖና ካይሳቱንከ ሳይኪ ታሞያ ራቢ ጂሰስ ወይም ሮሲ ሳንቹ ኢየሱሲ ራቢያ አይሁደት አፊኒ ሮሲ ሳንቾ ያ ቄስቻ ያ ኢክቲዮ ታንፎሙና ሃኒ ራቢ ኢየሱስ ያ ማያተሮ ካይሳቶንከ a woman talks back ወይም ማንጆ ጮይዱ ያን ወይት ነው ማያተትሮ ሱፌ ካይሳቶንከ የሚያማንቾ ገለገልት ጮይዱ ያን ወይቴ ማያ ሐስበቲ ጉሙሎት ጣሞ ያ a student who gets it ወይም ዳዋሮ አፍሪዮ ወይም ዳዋሮ ቆሊዮ ሮሳንቾ ይናይዌቴ ሀቴኖ ቃሉ ካይሳቶንከ a student who gets it ሮሳንቹ ታሎ ዳዋሮ ቆሊዮ ሁ ያማያተሮ ካይሳቶንከ ሞቲቹ ለዶኪኮ ያና ውጫታስተ ሱፋቶ ገደ ዳዋሮተ ቢድራ አተራኦየሞ ማጋኖ ማስሮሄ ቻንከናናንከ ገራቱና ያርኙ አተማጋኒን ከራኮ ቴዎኖ ዙፋነክ ዋሽን ቆሞ ንንከ ጩባታሙና ዳፍራኖ ሶኪ አቴ ጩባታማ ባጣቶ ዳፉርቲዮረ ካጅሻቶ ማጋኖቲ አንጋኪ ባላ አንቃፋተ አንጋኪ ወዳንጎሙና አንቃፋቱን ከራ ሱረንከ ያራወንከ ያኒኪ kifatura ያኒኪ ዛይቴ ቡራtura ማችሽታን ከረ ዲያስደማስ ራtura ውጭ ነሞየ ተነሳተ ቁላዋያና ሳይንስ ወይነሙ ሞትችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሚውጭ ነሞየ አሜን ሰቾንከ ሲንታሎ ባይሩ ሮሲሳንቺ ዳፍራት ባይራ ሮሲሳንቾ ይላውተ ሮሲሳኖ ነው ወለን ሺማ አደሮሲሳ ሚቴዮ ማኑ ሮሲሳኖና ሮሲሳኖ ተይናይ ባላ አሊዲዮ ኩኒ ባይሩ ሮሲሳንቺ አኩኖ ኢየሱሳት ኩኒ አልባኑ ላኖሞና ለንደ ኢፍዳፍራ ላኔሞ ያኑ ብርጭጭን ከተቹ ያት ባይሩ ሮሲሳንቺ ዳፍራ ለንደ ላኔሞ rende ronseemo ya baru si sanchi dafra la nemote onte shimada birtotno kuri la nemo umiu matama agurre matama sedarga ya no birtichi la nemo matama dafra nemote mitticho salfachisharcho asiyo
higge hiikkehu fa'nuhu yaada umosi kotti asse manna laase danda saalfatao mannu albaanni uurrasi danda akkoso assiyoricho wonati maaxame assiyoricho ta mannu afiyaa ikkiro wolu mannu wolu afiyota afaawate goxati gala lawishsha mito manna kayseemmona Addaaminna Hewaani maganu ittinoonte yinonsa haqqichote guma ittu gedensaanni saalfatte maganuwiinni maaxanteyota la'ne maganu kaeli Abeeli rodikki mamanoo yee xa'miyotano la'ne mamanoo mamacciishshami yosiro defu akkote Yaaqoobi Yisaaqi beetti rodoosi annasi doge rodiisira ikkitawa maasso adhihu gedensaanni rodiisi shaasira haseenna rodiisi annisi mininni xooqe fulluta la'neem hakkote mageeshshi geeshsha mageeshshi qarra afidhinonna mageeshshi geeshsha saalfatiyoro hedate dandineemmo yaate cubbo assanna amandayote jaddo assanna amandayote way asseyo cubbo way asseyo jaddo mannu afiyota afaawate cubbaataamu lowo geeshsha saalfatawo Yohaanisi wongeelira settikki fooliishsho aana mitte mancho la'neemmo soortanna mandoonni miyaata ikko labbaa soorranna angate amandiro illete la'niha ikkiro saalu jallari annok manchi way hatti manchi saalu jar shaannonsa yaate ayinu ikkenna seekkom mayyooto yaannoodinu saalfataan ikkiina Daawiti Uuriyaa yine manchi galteledo goote soorriu gedensaanni Naataani nanni udaye nabi masalaanchi daye cubbosi kuliu gedensaan mageeshshi geeshsha saalfatiyoronna hiiqqamiyoro faarsote maxaafa ontaana mittikki fooliishsho laase dandiinayi Addaaminna Hewaani cubbo loosu gedensaanni makkisiro kalaqamu maxaafa fooliishsho safete kiiro mittete tonaamittu geeshsha nooha laase dandiinayi Addaaminna Hewaani hamashshu dogeennansa ittinoonni haqqicho ittiyo hakkuyi gedensaanni magano albinni maaxantiyo maganu insa hasaye edeni gannate dayino Addaam mama nootto Addaami mama nooro afaa wage dikkiyo magan seekki afiyo noo darga afiyo Addaami assiyoreno afiyo mama nootto yino afina afaa ere maayere xa'miti yaase dandiina afaa ere xa'miyo gidaati xayyoote mine daanyootu nakka higgotu jaddo loosiyo mancho afiisinni coyrara kaayyo itaati yaate asiyo affaa hedhenni xa'mitaanni umisinni asiyo jaddo ammanaw gede assitaas Addaaminna Hewaani mooticha soraffinoommo yite afiinsanni coydhara maganu kaayyo uyinonsa insa kayi ikkeyoricho halaale coyra agurte noommo sorote tini yaa agurte Addaami Hewaani sorisiisiyoe Hewaani hamashshu sorisiisiyoe yita mimmito kasasa jammartiyo yaate Addaaminna Hewaani ittiyo haqqicho gumi maatiro di borreessami maxaafo aana gamu appilete yaanno gumu akkeeshshi geeshsha
aannon kerosidin waan nurichi maati akko maganu ittin wonte itateat hattet sor maganu ittin wonte no itaya mayyate ati ane heesho giddo oti ati yaate maganu ane heesho giddo oti ane akkare ani umi ya fremona adi gobbaani heesho agurta fuliane ani mo ya gashemo ate deessahe yaate gedetiyat ittin wonte tende akicho ittin yakiro tenne akicho guma ittin yakiro reetinai non samaga insa kainni hamashunuta machishite magan higge toltiutalane gedensan no chubbonsa maganu kulla maro agurte mimito kassasiura la'ne hakkunni ka'nohunni cubbutenne alameeyo hakku cubbi techo geeshsha mannu ana abbio rio qarra hude mitima bala abbio la'ne moyat ikkollana Rome matsafi giddo onti kifoli shura kiro tona mittete la'nemote laiki addami la'nemo umi addami anninke umiyu addami cubbora gisisio isiwi cubbora gitno hakku cubbirio abbion mittu manchi cubbin dafra alame rio Rome ontete tona mittete na honsuki ya la'nemote kanni laiki addamin yesusinni heesho addami cubbi abbiore bala addami cubbi abbio dafa Yesus Kristosi keeraanchimma badhe qoltiyota addami cubbi abbio richo bala addami min ragitnommo reo tiwana mootichi Yesus Kristosi atotio sokota albira kaini hegere heesho nonketa masaafu kulank baalun kunni addaminna hewani tenne atitu ya agurre umonke la'no ittin onte nondire intomori baalun mittege ko lamege mamote defo mokkina mettuno manchi beetti giddo ani maganu taige ajajo umi woma ayrisomo yanno dinu maaxama dikkiyo hasiisa baaru rosiisa hinchi assamarchu Yesuus daannoote aliidi hudaannoote maaxama dasiisa gatisaanchinkewa isiwa dange cubbonke isra kulate hasiisa laakiyo ayeti xooqihu xooqate daafira la'neemudhaan wana maaxamate maaxantu addaamin hewaan cubbasitu gedensaan xala'neemmo kalaqamu masaafira lebiina settikki fooliishsho kiiroo tonnete tonaa lamalu geeshsha noo hala'neemmote yaaqoobi la'ne wona shiima giya kayise aguro yaaqoobi rodooti doge anni isiwiinni maasso adhe abbisi laabaan yeerannowa kaaraani nayi darga hariyota la'neemmo na hakkiichira haranna doogote hashsho lowo geeshsha waajjishaaricho dargu xeersote cubbo asse hariyo daafira wodanisi fayyo dikkeyo galagale annisimna mamoota daanno dafeyo isi doogo shorre il rodu shaatirono dafeyo lowo geeshsha waajjate wo'me hariyo yaate doogote hashshiyoosi lebiina settikki fooliishsho kalaqamu maxaafa nabbabbe doogote hashshiyoosi tonsiyo arrisho abbisimara iillikki doogote hakkuyi gedensaanni higaawogiti kincho barkire gotiyo gote heere haaqete masalaale layo tini masalaale uulla kayse iimira goddo iillitiyo masalaale
hatte masalalo ana sokkano alegge dirtannana worogge dirtannala yo alegge gidditannana worogge dirtannala yo sokkano fela ahere taggesira here na qalu maccishamiyos togo yanno ka Yaaqoobi ani annikki Abrahaami Isaaqi maganooti konne goxotto darga ataranna oosokkira garekkira garekki baru ashawi gede batisem hala latto alla higge worora higge gurara higge qinisara higge hala lattot ten daga baala ate garenni masanta kuna ade ala teledono haratto dogo baala ta garem galagalte daatto atte fulto baatto galagalte ya galagale kolemo hari torona fa galagalte gatto Yunus godowi kayote kun dargilogi awajisho kun dargilogi awajisho kun dargi maganu mineti ye hakkoy hagala idarga betali ye woshorala hatti masalale ulaka gordo Ethio masalale motichu Jesus Christosi lawishishat Yesusi ulla no manna gordo no maganiledo xadissa masalale titi isi widoniti mannu maganiledo xada hoya kawichila nemo mati kawicha fit nemo mati Yaaqoobi sorolosi Ethio sikarri umisi Ethio soronni Ethio sikarra umisi Ethio maganu gowota kaadha maganu cincate wo'mi maganu ayati manni oso giddo gowa kaadha tesisa asra wona dafe eyo gade fulo umisi na gur atto dinayo gowa gowi makkinni umikki soroi emito qarramattote mannu baalu fiitu furu baalu wona dafa agur umisi fulo naati yan maganu kaanni umi ya soroi nafa umi ya somo soroi nafa balade makro umikki ful dia akuna Yaaqoobi umositi umisi Ethio soronniti minisi fulo hono maganu harunse Yaaqoobi no wa haranna nemo Jesus hasabisanna ditla nemo jawachishanna ditla nemo hakkuy geden sanni Yaaqoobi kaajilli wo jawaddete wo'mi hakkuy wajishada gira Jesus da dai hettono hakkuy geden sanni ammanasi kaajito yaata konnira kawichila nemo Jesus ninke hettodimo ba'numo aikro ha nomo darga hasanni danno yaata wala hedo ko la nemoti Yesusi dancha bayra rosisancho ifigede rosisancho din cinca rosisancho ane gede gowa kullena fi akya hige marro ge kulai kune mota cinca hatto saniti taccio elishe nana bayra rosisancho Jesus haru gondori giddo Jesus dafra sekite isi aetro mamidaro aetro aemasi sekite kultao folisho Yohanisu wongela umi folisho kilo mittete la'neemote balate qaaluno yaa balate qaaluno
Qaalu no maganu ni ba. Qaalu mis maganu. Yugedensan baaluri isi ikkyo. Israelo ikkyo mitro dina. Hakku gedensan tona sholki foli shwana qaalu mala udre eltotenna halalu wo'me ninke giddo gali. Ninke no arrinyasi la'nummo. Taaga eden gannatete giddo addamenna hewani hasawisihu Yesuus amosi. Yesuus amosi. Addaminna hewani hasawisihu. Tannewulla daayki mala dirikki. Yesuus amosi. Dubbo callichi godioha Yaaqoob hasawisihu. Yaaqoob yani anniki Abrahaam Isaaq Yaaqoob maganoti. Ye hasawisihu Yesuusat. Hakku Yesuusi mala udre tenne alameda. Yohannisi cuanchu Yohannisi isida afra cuerai ani caamma sitra sana fajan demuho. Caammi fikirret sana fajan demuho ani. Yani cuer. Mittena limina lamarate an. Iti maganu beettoti yani cuer. Mittena limina ontete ana Yesuus ertote danna lae kunati alamete cubbo holahu maganu gerichi dai yecho. Yohannisi Yohannisi matmiku rosano lame Yesus Christosa harun sitara wasatniti. Yesusa harun sitnemote kapyo. Mu'isa kapyo. Akui gedentan Yesusa umosi dogote adde na Yesusi aya fitna he nonni yetamyo. Mayitu Rabbi hatna no Rabbia memher astamarticha rosi sancho hatna no. Hakku taaga addaminna hewani ledo hasawihu gannatete giddo hakku dubbo Yaaqoobi taade hettoisihu hakku addis kidane zata Yohannisi wongeli giddo rosiisaancho rosiisaano noi kitne loosi jaaloosotiat taaga Yesuus umisi loosotiat rosiisaanote loosi looso ayirrado loosot shollinsho la'na hadikyo Yesuus umisi rosiisaancho hasi'na hee'noommo yitiyo. Mootichi Yesuusi rosiisaancho. Kaayini rosiisaancho yineemmote manchi ooso rosiisaancho gedee hadikyo. Ane gedee hadikyo. Isi iimii dirreo. Isi egennote wo'myo. Egennote bu'ichootisi. Ishita. Isi baara rosiisaanchootiro. Gobbanna godro kalaqeehu addaminna hewani ledo hasawiyu gannatete giddo Yaaqoobi hasawisihu maalaaf dire tenne alame daye rosiisaancho ikke isi rosiisaancho ikkeero baalun kunni siwiinni ronso isi rosiisaawote kaphu dirosiisa halaale calla rosiisa baalun kun siwii ronso Rosiisi ayino wolota rosiinse mori ongela sabbanke mori balante ifi lekka hunda ofollene rosiisi yanna tenne mannu ofolle rosa dibata rosiisa haikkateeti baalun kwasiraaf rosaano ikkino
Imin dirri rosiisaanchi lekka ofolle. Hiittoo kaayyooti. Mitte saanta kaffallikki. Isi hunda ofolline lekkasi hunda ofolline rosate dandiinaa yaate. Cincaate mi rosiisaanchooti. Mitoota yaannota hotaa hongiyaa nafa akka akkiroo cincaa. Mitoota xaayinota gadensaa hambiyaa akkiroo bitenne kulummu hediyaa cincaa. Soraasina yote maali ne dangiro galagale haara rosiisaanchooti. Rosiisaano isi winni afitneemmo rosuno yaate. Tokko immoo gadensaanni mitte mancho daafira la'neemmo. Mitoota mannu ana attuma qoltooti yaa. Yesuusi ledo hasaawate dandiine hasaawisaa ammase dandiine yaa'u. Maarana amalse qolotto dino yuummuna dino yuummura saamete beeshidhe dia dino yaakko maaraati dino yaattu uwe zandine edi baara rosiisaanchooti. Maganu amali isi giddo leelli rosiisaanchooti. Wangeelu giddo Yesuusira attuma qoltaa isi ledo karakkartii mancho daafira la'ne. Maatiyoosi wangeelu sana ontete kiiro sana lemina mittete kaayinse lemina settu geessu. Hatti umide Maatiyoosi giddo saafantiyo xagge Maarqoosi giddo lamalaatenna lemina shoolu sajjuu geeshshano waanano borreessantiyo. Tini mancho mootichi Yesuus Kiristoosi Sidoonina Xiroosinayta azaabete quchumino waha'nota la'ne. Hakko ereenna hakko dargi azaabete yinayo Giriikete mannaati wole baala Ayihudaawicha akkiyokkiya baala azaabeteeti nayo. Azaabete ninke dagate neemmo. Qaale hongomu. Ammantiyoreetinna dagate nanni hatto asaambe. Na hakku dargi Yesuusi harihu Sidoonna Xiroosi hakku dargi mannu gare bade mimmito giwa darga. Mitoota ninke gubbarassina gede yaate. Gare bade mimmito gares daafira mimmito giwa darga. Ayihudootu Girikaawota mishaa kuni barcintiyokkiri xuraano kuri maganuu ixeerti dhiyoori itaayaat insa foltoyo defoltaan tattaa insaaleno mitteeditta insa katama da'naa ikkiyote garee badema urino kaaka aanorino Ayihudootaattu assite mishaa mootichi Yesuusidha Girikootu katamaati Sidoonina Xiroosin akkichiraare. Hakko ereenna mitticho mancho daggyo Sidonaawitte Ayihudaawitte ikkitiyookkiti daggyo. Mootichi Yesuus Kiristoosi hakkichira e'eyo mine ayiro afate datiriyoo yaan. Korkaatumaati nugusu Heroodisi Yohaannisi cuwaa Yohaannisi shiinkuloo yanna disa'yo. Shiin boodu rillasayo. Xaano Yesuusaa shaatano badhe gaa hadikkiyo. Kunnira mayyaanno Yesuusi mitto mine e'eyo hakko e'eyo darga ayino afara datriyo ya. Yesuus senne alami aananote mannu maalaaltireno daafira kuduraa, daafuraa, gooraa, waajjannon magano kuni xuubii ane wiisaa yaannaati la'neemmo masqalu albaanni.
maadhamanna la'neemota loosara dangoloosi goofikki nutran amadame reaykkono lancharikki loososi gudata yeeti maadhama hakko maadhammo darga hassaytini mancho daggio qarrante daggio aydaawete ikkitiyokki mancho dagge qaaqo'ya gaaneeni amade qarriseona fushshite gaaneena fushshite hursitenne qaaqo'ya yitiyo Yesuusa doyti amadeyo manni dibadeyotin mancho daggiyota mayra asrawani loogi adamommona Yesuusino atte manchora co'no qaali waajjishaa qaali oosoda sagale woshshaa oduu yinanniino ayhudootu uri ayhudata akkitiyokkere woshshaa otita na woshshaa oduu yinayi insara tamaarsiisate rosiisate hasi'nori noo daafira tenne mancho ammanano ittoosero insara leellishate hasi'no daafira woshshaho yine xa konne darga yinoy woshshino ninke anfoon woshshi gede hadikkiyo shinqaadda hanqafi'nayi woshshaati mannu ledo mitteetaa woshshaati sagalentaa wote shinqaadda woshshaati yaate dita osote sagale woshshaho duyinayi hanqite gunuffite woshshadine haneedi woshichote dadhi xattumo qolate daafirate samba'no dadhiyo hasidhiyore afrate qodhisa ka'yo mancho Yesuusi wolqaa ammantaa mancho mayyiteyo woshshuno mootichinsanni giggiltiyo sagale ooso ittanna gattiyota woshshuno tannowe yiti loogiya xaggeessi'nayricho ayhudootu ki'nayi woshshu daafira loogiya affiyordino woshsha dibatta ayhudootu battamma woshshuta tini mancho kayi ayhudaawitte ikkitiyo daafira woshshu daafira egenteyote lowo geeshsha woshsha mishshaari giddo dikkite kunnira woshshuno mootichinsawiinni giggileworicho itannowe yitiyo yaate kuyi gedensaanni hedokki gede hexxotta gede ikkohe hexxotta gede ikkohe እንደወደድ ይሁንልሽ ባትታን ikkohe yennase qaaqqose furtiyo yaate ani yoommota dikkaayummona maar hasaabisatta diyaanno Yesuus ninke shiima geeshsha jawakkiyo manchi annu beeta tumo qoltooti aneraati yaanno Yesuusi atto nafa diyaan isilota hasaawate dandiinayi eyokkinocho deo ene xa'miniro kulaawisi miteekke gattase akkiro mayra hasidhati yanese guto gassattoehu masseennaati yine xa'miniro isi dianqama ane xa'mitay no mayra xa'motto diya hanni noommori nooro kulie kulaa yaate isi ledo hasaawate dandiinayi badoottar ikkohe yennate adhiyo yaate goofi marchoho coyi e'yonsa tamaare daafira la'ne mite mite tamaare yinoonnircho tamaarsiisaahu yinota mayyaanni nooro maa hedeyoro amaddaani mite mite inayi mayyaanni nookka ta hedheennaati yanna sa'a baaru rosiisaanchi Yesuus tenne alame aana noo wote isi assayi nooricho rososi huwattiyoori no
huwatti okkiranno. Huwatti orshima, huwatti okkirirorta. Huwatti okkirirorta. Herodisi cu'anno ha Yohannisi bisatenni gorreshino. Hakkuyi gedensaanni Yesus Kiristoos harayno doogono diso dibaxisiyos. Assayno orcho dibaxiyos. Demo iso kun jajjabu manni nugusate gedeehu gashitari iso rullanta idila awito hokkasita. Tara manchoti daaki gede taru manna sakirasa. Magano daaki gede amana gibbiyo. Arrinyen sana gaditiyo iso harun daaki gede agurte. Isi di bara hedo. Tenne lamada danchara abbat. Tasfa hetto abbat. Kuri kaani gashoto ananori assutu daafite. Isi ba Yesusi asara hediore asaki gede asara. Attu asara. Na? Lo manni darun sriyo. Di horon sriyo Yesusi anno elto lo manni di horon sriyo. Gama de eonsa. Gama di eonsa. Mayyani loro dema deo gamu di cu'mirio. Di cu'mio. Isi annois. Tonalame isi rosano nona hatti tonalame intinafa isi ledo galtao isi ledo hossa hedhenni wo'ma dafio wo'ma illensa difatnantio. Wo'ma illensa difatnantio. Ayyaname illeyat. Marcosi Wangelia tonnicchi fodishuana shoylina lete ontan lawgeshano halakne mote mittichu ballichi dafra lakne. Yosi okun ballichi. Jesus wal kafet nota. Ille fanata. Avi hoyat. Na modichu Yesusi sa'an nota. Iti no widon ni gesa ainota. Machi shote sumas Bartimeusina. Bartimeus ya Tabiosi betto ya tekkina sumas dikkiyo. Ane bar barasa itin rodan ditina ya barasi betto ya. Bartimeus ya Tabiosi betto ya. Man Bartimeus betto yeti woshasi. Davidi betto Yesusa Marie. Gotta se çoğuyor. Yesus'un nori Sami. Nasıl Sami edefa. Sami edefa horon sırahu Yesus yasara danno da Yesusi hanno kayo. Yesus hanno atote horon sırahu aydi yoyat. Isile do hedde nafa wolotu doron fiddio. Mari Davidi bet. Disamya isra mazafun mayano. Disamya yinisiyote roorse wodawini roorse radio ya. Gala atto kayo afra davio. Akkoy geden sanni. Moses Jesus Christosi ille fanios. Dararo malabbaro, haqqe malabbaro, saada malabbaro, mannu malawaro. Layo yaada. Gala lamata gede. Atti malu leti fatnantiosi. Jesus Christos ayyanu ille no fanate dandanno. Ayyanu ille no
fanate dandaanno ayyaanaami ille balite hakkota Yesuusi dove samadio manni baalu balloota hore ati yokkina illen sasini maalu isla ekkina ayyaanaami illen sa balloota affoomeronna Yesuusi ittoro to kasite cu'midhoomero e ommensaro isi aanno kaayyo ittoosero isi aanano atooti ittoo affoommero lowo manni horonsiraanka kaayinni e'yoosihu baalu wona kanaanaawitte mitte gobbaayiti wole manchi ayodaawitte ikkiti yokkiti horonsidhu Yesuusi aanno atooti xa koye la'neemo ille ballichu እና e'yoosihu caalla horonsiraa yaate na Yesuus Kiristoosi hattooho rosiisaanote baalaho ariidiho amanyootisi woleho kunnira isi aliidi rosiisaancho rosiisaanote baalaho ariidihoro baalun kunni ninke baalun lekkati hunda ofolline maganu halaale maganu daafira maganu qaal daafira isiwiinni ronso maganu maatiro Baxantino yeroo duubaa maganu maassameo hekko mootichu xaageeshsha batse maassirionke su'misi maassamo. Techo xiinxallonke aana noo maganu duucha rosiiseyonke xammanneemmo maganu fajjo ikkiro daggao lamalki rosooti yaa'ne shinqeemmohu hakkuyi birxichino worship in education ወይም rosu giddo magansiraa yaanno hedo afireyo. Hattee yannara xaandamo geeshsha mootichu elto baalun kuleyo ikkito techo roso ane leyo maganu galante gumulleemmo hekkaho galanto. Annankenna mootichanke bayiru baxillikki bayira maarokki agarooshshikki allaalooshshikki daafira galaxxineemmohe. Mootichankenna annanke techono rosiisoottonke bayiru rosiisaanchi Yesuusiwiinni ronsoommo maassami ronsoommote hee'nammora guma laallammora Yesuusa harunsate ammanate wo'minammora kaa'lattonke rauccineemmohe macciishshaanonke daa''ataanonke noowa baala maassirattonsara ate hasidhayi haja aana baala leeltayi irkisattonsara rauccineemmohe gobbanke lai daganke lai baattonke aana addi addi daninni qarrame noo manna xibbuyi usuruyi hudeteyi oluyi ate afa hoogateyi diinu abbeyo gawajjoyi baala qarru giddo noo manna la''attora ate irkisattora ate sayisattora ucci'neemmohe galaxxineemmohe banxeemmohe maassami Yesuusi su'mi ameen. Daggawu lama lawa xaandamo giya mootichu maassiro'ne keerunni